Kumshi benta ban kentiu ya ka kam ya lekai sports ka badai ru ka Thong jong ka Tamasa Amur Falcon ka balong Hashnong tengam Ribhoi district ki kan huan ki bapen ya ka te ka Tamasa ki la Pynlong ru ya ka Jingiakop Mareh Thong ka ba khatway kilometer pat ka Jingiakop pen Mareh bicycle ka ba arupra kilometer ya ka balayo ban Pynlong hene ka step na du ka por hinyau baji Hakabayade baka Jingiakop Mareh Thong uba Charles Marngar MLA Mauhati ulakawe ya kalama kum kajing sedang jogate ka Jingiakop Mareh hakabala sedang nadu na lat maulasnai ter shadu kashnong tengam kabadan ya kajing singai kum ba khatway kilometer hakabala ya wan baneshim benta daki laispa tam ki Samla kan the bat shinrang na keleng ki Daka Haba pai pat syaka Jingiakop nya bicycle kabala sedang na madan tengam kabala Pynlong ya ketika Tamasa Amur Falcon ter syadu maulasnai bat wan pai pat syam madan tengam kabala don ke jingcingai kumba arpu prai kilometer AA bat ha ketika Jingiakop lawan beneshim benta palat sau pongut tam ki Samla kan thei bat shinrang na keleng ka jella Haba pai pat syakila adu ha ka Jingiakop nya bicycle usamla syarai lang ulawan ningkong na prengki shinrang bat ulayo ban kursendon ya kasong pisa ka bakhatsan hajar tengka katba haki kerdan jugi kenthei ka pernai kendat kalawan ningkong bat kalayo banra ya kasong pisa ka bakhatsan hajar tengka Ni caklah gani tu. Gani. Itu mungkin aku tu. Oh, goreng bah. San Khubor sao? San Khubor sao? San Khubor sao? Yang mah. Arto teban sit bangga mah. Di bawahnya api. Now di Tang wei kuna red nang koi. Amin. Bahal lupa mo praktis lupa kenang ba pila banwan baningkong pio banra ya ke kusnam kamdai tang ba pinyo ik pisah rei ya ke nam ya ke buram hi baro ba pide banyo tenagaliang ke jonga nga ai ke jingkur kukur do ipi ikun Samla ke ba i ke jing Pynlong jongi ya ke ne garib hoiron ke jing temu hi jong ke grup hanglang tourism promoting society Kepala Pynlong yang kena gari boiron kalong banrat dengkong ye kijing sniu kibadan ha kene kedong ha kene ke tamri boy ke jongi bad ha ke jelahi bor koi ngiem ha kisngi kijing jelai jong udrox kijing jelai jong kijing sniu tikani kijing Pynlong ke jongi kalong kumsi benda ban ye fight ban ye le persya ye kijing sniu kibadan ha po ke imlang ke salang ke jongi lagade hasor lane hanong kendong dinagaliang ke jonga kumunong mi khmat ujong thi nga congratulate ipi ki bala job ki bon baningkong ki bon baar ki bon balai bat kum juru na kamenta kitu ki bala rang ba tam ki bon banishim menta hakani ke step ke bamenta bat kitu ki badang khna tam dinagaliang jong kani ke society kila penbaik ban ai khusnam ye kitu bala rang ba tam mdei bawan baningkong rei bala rang ba tam Kigidon gitu bakna tam yigitur ngila ai kusnam na kamenta jong thi itu blai undaringkat ipi baro kublai shibun ya kejeng shimenta ke jong thi kani ke program jong ye kene ke step kalong ke bejop bat ngingit scam ro ba kisnem penangwan nginang la ban le khamha su tingi su kemen gidon ki perlok na asam ki bayon ban shimenta ban na wai ro kunju ya kublai na kamenta jong ki I would like to say thank you to our friends from Assam and from different states in our country, and for your information, next year we will again organize this marathon. We will increase the prize money also, and this is the first time to run this first Ribhoi run Ribhoi marathon. And next time
we also request you to kindly participate and tell your friends also that we will be but Leverson Karmuti, second. Sebelah Doan Baar. Nicholas. No. For balai punyo minute, Arbisau second. Pani.